Maupay nga adlaw makabugtuan ko da kan Hesus Kristo, aadin na kita han ikanapulo kag 5 na Domingo han katuigan. Ako, hibenji nito usa nga lector ngan commentator han Immaculate Heart of Mary Chapel ngan Our Lady of the Most Holy Rosary Parish para hanya nga gospel power hawaray-waray. Inabot in usa nga magturutdo han balaod nga nagtalinguha ning pagbita kan Hesus, nagpakiana hiya. Magturutdo, ano ang kinahanglan ko buhaton, base maangkon ko ang dayon niya kinabuhi. Binaton ni Hesus sa iya, ano ang siringhan kasuratan. Inuunahan mo hiya pagsaysaya era. Nagbaton ang tao, kinahanglan higugmaon mo ang Ginoo, nga imo Dios, habugos mo nga kasing-kasing, habugos mo nga kalaga, habugos mo nga kusog, nganan bugos mo nga unahuna, ngan kinahanglan higugmaon an imo ug kasitawo, sugad an imo ngahaw. Binaton ni Hesus, igo an imo baton, buhata ini ngan mababuhi ka. Kundi karuyag magpakamatadong haiya, kalugaringon an magturutdo han balaod, sanglit nagpakiana pahiya kan Hesus. Hinumanan akon igkasitaw. Binaton ni Hesus, may ada hadto usa ka tawo nga tipakadto ha Jerico, tikang Jerusalem, nga gingamaan hiya han mga tikasan, ginhubaan, ginbalbag, ngan ginbayaan nga himaratyon. Nahinabo nga may padi nga naagi hadton nga dalan, pakakita hiniya ha tawo, nagpadayon hiya paglakat, didto haluyo haligid handalan. Sugod man inagiliwat didto in usa nga Levita, hinarani kinitahan tawo, nga nagpadayon paglakat, haluyo nga ligid handalan. Kundi in usa nga Samaritano, nga naagi hadto nga dalan, inagi iya. Kinitay ni nga tawo, nga inalpan hingkaluoy an iya kasing-kasing, han pagkamaynano niya han tawo. Gindap niya ang tawo, ginhirugan hinlana, og bino ang iya mga samad, ngan ginbutok hindugnit. Katapos iginsakay niya ang tawo, han iya kalugaringon nga hayop, ngan gindara ngadto hinbalay nga pahuwayan. Diin ginmangnuan hiya niya. Han pagkabuwas, kinuha hiya, hinduhang kakasalapi, ginhatag niya han tinapuran han balay. Ginsiri niya ang tinapuran, mangnuihiya, nga pagbalik ko, babay don ko ikaw, han imo mamanggasto ha iya. Ang gintapos ni Hesus, hinpagsiring, haimo pangunahuna, hain man, nga tulo ang nagpakita, hanig kasi tawo, hiya ang ginggamaan, mga tikasan. Nagbaton ang magturuttuhan balaod, adton naluoy ha iya. Binaton ni Hesus, sanglit kadto na, ngan buhata, sugad hangin buhat, han Samaritano. Jesus war direkta nga magbaton han pakiana han abogado kun hino an aton amyaw. Maaram hiya nga gawas han konteksto han tinuod nga panginahanglan han tawo. An pag-unabi han nagkasitawo han usa waray pulos nga buhat han pagkategorya han mga tawo. An pagbutang hin mga suruklan kun hino an aton igkasitawo magresulta la han pag-upod hapipira nga pagpaiwas ha iba. Ang pinakaimportante nga sadang tagdon han pagsugot hasugo nga higugmaon an igkasitawo amo an desisyon nga ipakita an gugma. Anuman ang pagkatawo han tawo nga nakarawat ito. Ang tinuod nga gugma diri nagpapasulabi, ang hingyap han pagpakita hing gugma nagtitikang hasulod ngan diri nagtitikang hagawas tungudan pagkatawo han nagkikinahanglan. Pinaagihan parabola
Jesus naghatag in espesipiko nga kahimtang nga pagpapahayag kung hino ang tinuod nga igkasitawo. Yan na ginsasariya ni Jesus ang abogado nga nagsari ha iya. Pinaagi han pagpasabot ha iya nga ang Samaritano nga gintatamay han mga Hudeyo amo ang tinuod nga igkasitawo nga nagbuhat hin mahigugmaon. Gintapos ni Jesus ang iya pakigkita hin mga mapaytas-on nga abogado, pinaagi hin leksyon mahitungod han pag-ubos. Ginoo Jesus, hinua nga mas maunahunaon kami ha mga panginahanglan han amon palibot ngan kitaa ito sugat nga mahigayon nga maging amyaw han iba. Amen.